Bismillahirrahmanirrahim. Ade istighfar kurmaki ei awmen abadwes kongulen jehekame istighfar kurmun Allah subhanahu wa ta'ala dimai fawa dati undagutakun emiha aragatuma magfai koddebane Allah subhanahu wa ta'ala emihaka hingama jehum genes debane. Ade edduhaku Imam Hasan al-Basri rahimahullah garihangas miyak dannawani ware nuheti ewahaka vidalwani istighfar kurash. Ade hem miyakas dannawani faqir kamga wahaka vidalwani istighfar kurash. Ade ehem miyakas dannawani darin nulbe wah den dannawani istighfar kurash. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ge arihoga tibbe befun dannawani कलेग फानो तिम्मियों तीन सवाल कुरीमस दब्बी एक जवाब के दें एक कलेग फानो केवा बिदारवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वही बसफो फ़कुल तुस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा. ए आयत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को दब्बनी इस्तिग़फ़ार कुरा वाक इस्तिग़फ़ार को फ़िकम बनी नम अल्लाह सुब्हानहु व तआला उडुम वारे विस्वान कमशा adi rizq tanos ko dibbaane kamasha darin dibbaane kam emi mifada duwastake awmen heda korum daaro wiya hasginan Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrat istighfar kurwe to maseke kurun jehene erum awmen dimai fawad dati undagotakum awmen aragan wen Allah subhanahu wa ta'ala gina istighfar kurakam baninama hi nukura fada gotaka awmen Allah subhanahu wa ta'ala رزق دبان دعاك الله سبحانه وتعالى أرغم منا هي وتوفيق دبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.